Let's also game meraro fela o ke mehlano fela ka morao hora yena ya robo ya go bera batho FM letsatsi la ka jeno he ke la boraro bekeng ke ipotsa na o sontse o le ready ha ke tsama ke le botsa sila ka jeno ke tsama le yana Dokotela ibile o sentse a le teng ka kwana ha ntse re hai Bafana Doctor. How Bafana. Nna ke kutlwa se khaimo. Ka poetsala matho. A go ke tshentse dinta. Ke kutlwa e ka re ke iku. Eke ke monate. Wa re Bafana emanyana. Oh. Ke ntho ke mang? Makatsi. A re Bafana emanyana. Le tloempelaka. Le ga doctor. Ke monate wa se khaya. Are you good wena? Ke monate. Thank you. Ke tsao jana. Le nna nka bekile man. Ka mana ka Las Vegas. Ibile ke ba sile mo ntse jwana. Motho efe? O jwana. Nka bekile le nna ka lo jana. Mara le nna le tebone re le bisi. Ya ne re. E ka re background ena e hodimo ho nna ne. Yeah, e ka re ho ntse le hodimo hanyana. Wena o utlwa jwang? Okay. Yeah, no le nna le tebone re na le session nyana yane ya basadi. Ene le tshwere kae mona mafatshe mona ne re le khila ke le tobetsa dintho tsa boteng ne re le khila ke ya botwa KK no ne re na le session le basadi mamedi ke live le qepheng la Facebook la sekele Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live full on Pastor November and Victorious Faith Ministry and then boya le TikTok unyaka TikTok aka ke Dr. November kapa Pastor November hey wa seka ono le ho bima ya no hai man why mari ke se ku ka monate e ka re ke ku o hantle ya ke hantle ya mari to betsa pe wa seka man to betsa somewhere nda ke tsebe ka ro ka to betsa somewhere ke be ke ikutlwa monate but ono le monate nna ke are se tshena re tse jwa okay That's technique mamedi ke that's technique eke na ke ikutlwa jwale ya no ntate ono le hobe wa tsone ke ruta ka today ke emetse taba yeno ba utlwile ke la ka ditsa mamedi re live ho Pastor November and Victorious Faith Ministry ke page ya ka sing e shapa pele no then be ke ba live o TikTok ya ka ya Dr. November ka Pastor November wa tsone today ne ke ruta ka ne ke ruta mande la ka sa hampe ne ke le ka fa bo me chance ya ba bue di challenges tsa bona di relationshiping le ntho manyalong a bona hai ba langa te ba dintsha taba tsa bona ka nnete ba bua ba bang ba bua ka mogho ka nnete e hleng ba sa buing hantle le banna ba bona ka nnete ba bua hore ka nnete bona ba bua jwang le banna ba bona ba bua di hore ba qake banna ba bona ha ba treata banna ba bona jwang so ha re tlokwala ke bua ka ka poverty ke le ya bofutsana hore ho kotsi ha o ka ikhomita le motho yana le kelelo ya bofutsana be ke emisa batho ba babedi ke rena le bafutsana ba babedi rena le mofutsana ya reng ha tswa bofutsaneng ha sa batla go tlala bofutsaneng ka reng ka ipheta tabena o buang ka yona Dr. November etsa hore ke la ka tse utlwa ya pele etsa hore ke la ka tse utlwa ya pele hobane ke utlwa ha o bua ka yona e ka re o tlo e re qaqa ha o tlo nna maka yona ke kopa ke mathe ka yona ke kopa ho utlwa ka ba yona ya bafutsana ba babedi especially hae malapeng re na le mefuta e mmedi ya bafutsana ka dikelelong re na le mofutsana ya reng ha qeta ho tswa bofutsaneng ha batle go gutlela hape bofutsaneng and if aka thola monyetla o montshang bofutsaneng o sebedisa ka tsela mangatsana ene batho ba batla go tswa bofutsaneng bana le lihlo la ho bona monyetla o ba ntshang bofutsaneng lihlo la katleho re be re ba le mofutsana wa bobedi
mofutsana ya comfortable ka bofutsana. Now ke ne ke ba ruta ke when o ka kopana le mofutsana mosadi wa mofutsana kapa girlfriend ya mofutsana kapa monna kapa mosadi wa boyfriend ya mofutsana le ha o ka montsha mofutsana ya tlwaetseng bofutsana ya tlwaetseng ya comfortable ka bofutsana wa se ka la o ka montsha bofutsaneng ke ne ke ba etsa mohlala ke re o ka fa mosadi ya tlwaetseng bofutsana wa mokopanya le ntate Fredi wa ntate Fredi nyala mosadi no tlo go tlola bofutsaneng o tlo tloetsa o tlo jetsa ntate Fredi a re ntate Fredi a go kgathala ana mo go beang ebile tšhelete tsena ke tsa wa se tsaka ebile nna nkampa ka loja makhoko a hae ke mofutsana e gantsa rena le batho I'm telling you what's ka rena le batho la o ka mo fa ntate Motsipe ne ke ba ruta ka ntho ke re bring ntate Motsipe to somebody ana le kelo la bofutsana ntate o tlo motho mosadi o tlo jotsa ntate Motsipe ra go kgathala ebile dintho tsena ntse le tsa hao ha se tsaka so ne ke ruta ka ntho ke re ka bo madimabi nowadays ntho e etsang gore batho ba se ba kgathalla the relationship tsa bona ba se ba value le batho ba bona kapa di partnera tsa bona ke taba gore fela o committile le mang we committile le mang because what's the kind once ke tla hona tswe nka kopana le motho le mosadi e mo a bampana nje ke le monna marona le mosadi a tla fitla ngwana ba bona monyetla wa tlo bona eng o tlo bona motho ya tlo montshang bofutsaneng ya tlo fetolang bophelo ba hae ya tlo etsang gore bophelo ba bobebe teng so ka bo madimabe nowadays re phela re commita le bafutsana dikelelong and bafutsana they don't mind to go back hape bofutsaneng aba khathale le kuira mofutsana ka o jetsa ha re rekise ntwe mofutsana o hana a ka tswa ka ra dintho tsohle tsana le tsona ba ntse ke ntho iwana ne ke ba etsa mohlala ke rona jalo na re ba sa di ba tlo thola gore let's say una na le toro ya o rabele dikoloi le ntlo le in ke ne ke etsa mohlala ka basadi ba ne ba lla ka cheating ke re ka bo madimabe hona le basadi ba ka thola gore o kopana le monna ya o yetsang dintho ya o thusa to fulfill your dream ke etsa sense but ka bo madimabe o bo thola gore bothata ke gore monna yeno o tlo le ka o ntsha mosadi ya tlwaetseng bofutsana o tlo le ka o montsha bofutsaneng na bothata ke bona le haka ba le tsohle wa mothusa gore le be le dikoloi le tšhelete le dintho tseo a neng a di wisha wa tswa bothata bo tlo hlakang mohlang o ka mo tshitelang ka ngwanana o dumela ho ntshwa ke ngwanana ka ra dintho tsohle tseo a neng a di galla eneng le toro ya hae and most of the time ha ba mind ho tswa motho ba re ka mpa nna ka tswa ka lo tilela ka ke tlo emela taba o tlo tshitela ke o tlo nkopanya o tlo ntjwela ka ngwanana faili yani yo tswalanela a ba tswa ka ra lenyalo rena le batho ba tswang ka ra manyalo a ba gotlela back to zero because bofutsana ba kgatha le gotlela morao anything e ka mogotlisetsang bofutsaneng wa isebedisa once e ka ba mosadi momamedi e ka ba monna as long we committile ka mothiana le kelo la bofutsana ya yentseng khotso le bofutsana anything ye mogotlisetsang bofutsana ya wa gotlela that is why rena le batho ba tlo jwetsa gore nna I will never stand for cheating nkampa wa fela and how wa sheba cheating imuluzisa everything eneng a batla ene le toro ya hae just because ke mofutsana kelelong so bothata ba runa momamedi ku ikhomita le batho ba ileng ba futsana ka ra dikelello ba ileng ba futsana ileng ka dikelelong ka mo ya mofutsana o tla o duba doctor o batla o njotsa hore jolo ka o batla o njotsa hore hona le batho a ntse tshwere tikete ya train kapa ya bese aba tlolla hore tsamaye ka maoto o na le batho a yetsang ntho e lebila ba mang to yetsa a o jwetse hore ke semelo sa hae o bila ntho very powerful ke ne ke ba jwetsa ke re hona le batho bao hore a phela hantle ho mo hlokala hore a tšhentšhe mare mofutsana ya futsanileng kello a ka holda ho sena seo a leng sona a kampa loser ntho tseo a di batlang le tseo e leng toro ya hae a holder on ho ntho yeo a leng yona a ba fina ra ka se tlwele ntho le ha ka ba ntho ena yeo a leng yona semelo sa hae se affecta bophelo ba hae but just because se affecta bophelo ba mofutsana
mofutsana eno ha tlo bona bothata ha tlo bona anything wrong ka semelo sa hae hore na se mosotla hore na se khala lenyalo hore na se khala relationship hore na se mo losisa batho ba bohlokwa bophelong ba a ka mpa ba lose ntate as long a ka hold on to nyena e sa mo etsetseng next ne ke bua ka ntwe na hape ke re ho dangerous ho data le motho kapa ho nyalana le motho yo sena ma batlang ho ya teng ka bophelo because batho ba jwalo ha ba senyehelwe ke nako ke bo ipita when o data kapa o phela le mosadi kapa o phela le monna ya sena mo a batlang ho ya teng ka bophelo abantu abangafuna ukuya somewhere ngempilo le hapo le eme le ka qabana le ka lwana le ka kwatelana be le sa buisane beke ka ofela mind because there is nothing ya batlang ho ya e batla a batlang ho ya pele ka yona ha ona next mali nteng yona o happy mali nteng hore na there is no progress bophelong ba lona ha le progress ha le atle hore na dintwa tsa lona ha di tlise progress di tlisa stagnation ha bone o mo a batlang ho ya ha wa re o mo a batlang ho ya teng yona go tsofetse hore na there is no progress hore na makwatelana a lona a tlisa stagnation hore na ho se buisana ha lona makwatelana batho ba bang they don't mind to phela ka ntweng because ha ba batlo ya mo ha ona mo ba batlang ho ya teng ka bophelo so it's one of the things hore ka tsenela batho ba bangata ba be le bothata because re data re jola le batho ba sena mo ba batlang ho ya teng ka bophelo that is the problem motho ya sa batleng ho ya pele kapa mofutsana ya futsanileng ka hlohong ya utlwang hore yena ha ona mo batlang ho ya teng ke dumela hore ha se ntho fela hona le mabaka hore na ho bane motho na hantle ntle kelello ya hae enela kapa ho baneng a sa batle ho ya pele ebe o ka bo ho etsaetseng mabaka e be le afe hangata number 1 ke background number 1 ke background are etse mohlala ka ba Israel ba tswa Egypt modimo ba ntsha bofutsaneng and then ba le tseleng e yang Kanana modimo ba jetsitse ka Kanana hore jwang a re ke a fertile land ena le mahi le dinotsi ma ya dinotsi le lebisi le pella mara sheba ba Israel ba le ba etsa every moment ba o tholang challenge engwe le ngwe ene ba etsa re ba utlwe ba khalla go tla back to Egypt once o ka nyala mosadi ya nang le kelello ya Egypt each and every problem e ka le khotlisetsang Egypt wa yetsang kgathalle because ke bana ba ja bana ba bapala because we commit ourselves ka basadi bana ba batho ba commit ka rona re sena mo re yanteng background tsa rona o tlwaetse bofutsana ho letsa ka ra bofutsana to an extent ha o sa bona anything wrong two environment is re phelang go tsona di entse re be so much comfortable kore bo bono ra wena ebile ntho le nyona e hola haholo kore o i compare le wena o kila bona motho a compare le yana o kila bona motho a compare le yana o bona motho a re nna ebile ke betere o i compare le yena and because you compare le wena it's like how any spilling le mo we pona le motho feta basadi bana ka fela kapa le monna we pona le motho because we eme le mo you compare yourself le wena now it's one of the thing you're about by compare le bone that is what re motho ka utla motho re yo nna ibile na hona le batho ba nghallang ka ntho e ke phela mararo e sheba ntho e phelang wa ipotsa re motho o bua kae yena o bona phela ntho ngwe kotsi tjena because of the environment we compare le so it's one of the things that re le mathata ka ramanyalo a rona le di relationship now ne ke ba ruta ntho ke re now here's the biggest problem when o phela le motho ba tlang go ya somewhere ka bophelo distraction we feel like a speed motho ya batlang go ya somewhere ka bo makwatelana bo tension bo ralisa buisana bo batho ba batlang go ya somewhere ka pele distraction ba gona we feel easy ba ingela mara motho sa batlang go ya somewhere ka bophelo ha hona mohanga feeling distraction ibile le sa kwatelana ha le sa buisa that is how shebe hona jwale batho ba etsang most ya batho sena mo ba batlo ya te ba ka utlwana utla ka bo di 5 7 8 ba tshone ba sena nix ha ikala re di 28 ba kwatelana and then ba ba qeta go gola di 30 e mo le mo a gatalle mo e mo le mo ja tshete a itholetse mo le mo ba tlo buisana pe ka di 5 mo ba tshwantse ba etse di plan
tsa tšhelete ba dule fatshe ba plan ba allocate tšhelete tsa bona ka tsela ba kwatelana ba buisana ena ba bone le tshenyo ya nako ntho eo ha o jola le mofutsana bafutsana ba na le dintho tse ba excitang doc ya bona ntho tse ba excitang so Yo. ine le monate Ai. mabane o na le monate ntho ne re ya yo ka tseba ntho ne etsa mabane se ka se utlwa doc a rona le tse ba excited a re bafutsana o na le ntho tse ba excited o na ntho tse ba excitang excitement yena ke Dr. Man o mbela maba jale o bile ka mofutsana wa pele ya sna nako gore ya bona gore nna ke nako ha kgatha le rena wa ja wa gora ha ona mo ya nte o rena relationship ya lona na le progress kapa lenyalo la lona le na le progress a mang ana ponele pele a shaba next es long fela a le mo sharp now wa bobedi ena ya reng nna ka nnete ke sharp ke bofutsana once you bring somebody a khathetseng ke bofutsana ntho ya pele once a fumana o se o hasela o pusha because le yena o na le ntho e molelekisang ya seng a sa batlo o fumana khutletse o yo ya sa khathetse ke yo e lo ba part ya ntho e etsa as long as ba le progress it will change ke selo ndia join it ba part o tlo join he will be so much concerned. He will be part yang tshwetsa because what's about o gona lo bona mare ntwena yeo ke kopaneng le motho a ka yetsa e tlo tlisa change bophelong ba rona e ba part yang ntweo not a distraction yang ntweo because bafutsana one of the thing about operating ka ke distraction they are good ka distraction very good ka distraction ba very good table ba futsana ka distraction ba tla futsa ba tla di ere kana na ba futsana ke batho ba sa rutea ba futsana ba buang which means that means because of me of single patient of agriculture and the sad part hona ba futsana ba hlapileng skoon ka ba mo respect mo futsana ke mofutsana o tla language ya mofutsana o bona behavior mofutsana ha mind to loser mofutsana ha mind to ha re tlwelle mofutsana ha mind to re kana ra tlwela le ha sa bona relationship ena ina le potential e ka change bophelo ba ha mind le ha sa bona lenyalo le na le potential ha mind to re le ka tlwela because bafutsana ha ba sebeletse ya pele so when o kopana le mofutsana ya khathetseng ke bofutsana he will always support you he will always be part of into he will always avoid dintho tse ka le khutlisetsang bofutsana because le yena ha bo batle so o tlo try dintho tsohle tseo di ka mosebeletsang to support you as long le ka ba le bofutsana le skela tsana le khutlana ho bona so ka mantswe mang rena le go batla rena le mefutene mmedi ena wa pele o buleng ka ona re ka re ke progressive mofutsana because o futsana ya ya pele wa progress ka bofutsana ba ya bua nnete ya o bua nnete then be re ba le stagnant mofutsana yena ba ke enwana stagnant mofutsana ke ya re nna ke fella mona ka bofutsana ke batla go tlolela ka nka ke batla go feta bofutsana ba ka di tjena because hona le batho ba progressive bophelong hona le ba stagnant mara ena e tjena na hona le stagnant mofutsana ba tla mo ya pele hona le progressive mofutsana blankelo shwa ke le mofutsana yeah ene ka madima ba bangata ba na he ba comfortable ke bofutsana ba bangata haholo mara jwale e kotsi doko bona ntwe e buileng ya hore jwale ha o kopana le partner jwale wena o batla ho ya pele ka bophelo ha o bua ka taba hore ba distractive ba ka o distract ba o delay ka bophelo o le mala jwa for we bona ba khotsofetse mo ba duela batla ya pele o tswa jwa mo ba how is pele re lotso ke temalo ife o ile mala wena motho wena motho a batlang ho ya pele o dutsile motho I mainstream temalo ke hore o bona ha ke o emisitse o le motho ya nang le a visionary o emisa bophelo ba motho ya nang le vision ha o sabotage motho le fela o sabotage le ntho e ikarabellang ho yena sure yo okay yo Dr. Novi
when you frustrate, I don't frustrate. Guys, only Bible e ke kopo ke na hanyane Bible. Abraham ha sa tsofetse. O re ho 70 tsa mo batlela Isaka morawa ka mosadi. That's what Paul is saying. 70 a tsama mohlanka wa tsama lo batla mosadi for Isaac. This guy waits a prayer tseleng. O re ntate modimo ke batlela Isaka. O checka Isaka or Isaka ke man. This guy. O fumana re ka mora Abraham, because Abraham o inile a leader, a visionary. Ebile ntate modimo na mo tshepetse rona, because hona le batho ba modimo a itseng Abraham ba bo batla hlolela fala ka wena. So responsibility of Abraham was too much. The responsibility of Abraham was too much. Now Abraham automatically to Isaac. Now the servant is highly telling. Iren tate modimo ka ukopa. Nthusa hong identify a right person for Isaac. Ai, ha ka tira are mosadi o ke tlo mo kopa go ramphe metsi ke nwe abanwisa le dikamele tsaka metsi ke sa mo kopa ke kopela nna are yena o sa di unwisa na qetilo le sa le dikamele. Now ore ke batla mosadi ya tlotlang ho Isaka le responsibility ya Isaka. Somebody ya ka masterang Isaka le responsibility ka pa vision ya Isaac. That is why ke kopa mosadi eno ebe mosadi ya ka gona go nwesa nna metsi a feli di kamela metsi ke ene ke tlo monkang ke meetsa mosadi wa Isaac. So that man unare ke batla mothato masterang Isaac a masterly vision. Now the problem about good for you, but not for the vision. And most about jolo, they don't understand how when only frustrated to frustrate who has fit vision. Because I understand your vision is important for when. Now, good for when, but not for the vision. And now, but good for you, not for the vision. But get the distraction, it's a vision. Even about today, make the vision killer. Vision killer. Sure. Today, the kitchen to the killer. When I album, maybe in the vision killer. When I album, Babula Ditoros about Dr. Novi. Yes, and I keep a one saying, Ubona John Howley, a vision killer. Mubula, you are all. We pona John. Simple and matlik. We pona ka since you feel mo pelo mamuta na contribution we yetsa. Dintotse motho wa ka di counter ka wena. Ke di qabang gore ne le kwatela ne le kwatela. But there is no progress, there is no change, there is nothing positive. Sure, Dr. Novi. How do you know that you are a vision killer? O shabaka or there is no progress since you feel mo pelo mamuta. How na progress? You are a vision killer. Yo, 069 846 5476 069 846 5476. Habanze ba romela melaetsa jwalo doc. Ipit up. 069 Mamedi 846 54 76. Habanze ba romela melaetsa. Fela emhleka Re tswa jwang. ke fela pele re ya mo ho tswa jwang ne. Ntwe do kwa ibuanye, o ibuile mosiage. Ene ke batla a ke a iphete hape because bombe ba bangata ba utlwisiso ha tla bophelong ba hao. Ha tlo nwesa wena fela metsi. Dr. Novu buile ntwe ngwa re le yena o jwala a bua ka bophelo ba hae. A re ha batla motho o tla ka ntwe engwe le engwe ya hae. A be example a re nna te rata ke reke yaka. Ke priority ya ntwe. Ke rata o thusa batho, ke rata thusa batho. Ha ke re ke ya motheo ke batla motho understandang. Ke batla motho a tla nwesang dikamele tsa ka. How le medara o bola batho ba 70. Yes, Ba ka mora hae. exactly. So ke batla o bue ka ntwe eno hape because we buile le mosiare. Hore ha o tla relationshiping ha o tlo le mong o tla le dintho tse o batlang ba tsona o tla le di vision ya hao o tla le toro tsa hao. So motho ha tla o wena ha tlo wena fela ha tlo thusa wena fela o thusa le other things. Bohlokwa ba hore batho ba understanding ntwe eo doc batho ha ba shebi hore ba tla o bomang. Because the problem basadi bana na re banna re tshwana kaofela. And then basadi bana na re banna ba tshwana kaofela. Le banna bana na re ba tshwana. Hona le basadi bana le vision nda. Bana le di goal. Now vision it's ki kamela ya hao. Yes. Vision ki kamela ya hao. Do you make sense? Vision ki kamela ya hao. E hloka motho ya tlang ho wena.
I tsebe. That is why today rena le basadi ba tlileng ho rona mara ba kgone ho fita di virgin tsa rona ba kgone ho fita di kamela rona e hloka eng e hloka eng e ya kae ha e tloa mona e tlo tswala eng ha e tloa mona aba batle a virgin killer ntate high concern ka virgin concern ka wena. Yo. That is why most of the time when you see a virgin killer kapa o phela le virgin killer what's what that hore na o tswa businessing kapa o tswa kerekeng kapa o tswa kae ha tlo o botsa ka ntho eo yo tswang ho yona ka virgin ya o tlo lwana le yena because ntho di concern ka yena ke wena yo ha ke tla ntho ntse o nna ke tle wena o tswa kae o fa business attention nka bo mpleletse nka bo etse nka bo at least mpleletse ha understand ya o sona le stress ha khatha le stress sa ha mono ka stress sa di kamera tsa ntho ano ke vision killer because the only thing I link concern ka ona it's you who calls in that to bring somebody ya selfish ya ratang wena ba ka sa rati virgin ya it is like when o ratana le mosadi batho bo sa rati bana ba mosadi especially when mosadi o na rata bana ba hae ke di kamela tsa hae. And if you are selfish, you don't consider bana ba mosadi and then then kibutata. Now it's very important to have about we need to know hore motho ena o tsamaya le eng package ya hae ke eng so that you must be able to make a decision or to fit. Hona le batho ga le ke kopana le bona nna motho a ntse mo ke o rata ho ke proposal motho ba re go rata ho but believe me nka se gone ba moroti mamruti ke ba respect ho yo motho ba rona nka se gone ba go rata teng ke o rata because what's all etsa wa ipona ra ka se fiti di ka ya go nonosa di kamela maria mo tla itahlela group ha qetile ba tlo lwantshana le di kamela tsaka a ba tlo lwantsha ka ntho eo e leng virgin ya ka ante ke o tlile le morero ngwane ha re ba utlwa rona ba reng ile re qetella taba ena ya rona re tswa jwa ha re ba utlwa rona ba reng re tsebe ho utlwa rona re tswa jwa tabeng ena Dr. November ke utlwa ntho e buang ke tlotla mo kerekeng ya ke tlotla ke nna mo ba smile ke tlotla mo kerekeng ya ke nna mo ba good evening. It must be beauty and the brains from Kagisho Kotoi. Ramata utlwa hore ena ngata nromeletse snape a ke tsebe snape ke sa injale doctor nromeletse snape ha re utlwe mo kena dumela go Motheo FM 88.5 motswetsi wa go Pastor November hlosa ntate se go se ngopotsa ntho tsa gale le ke na le motho a jwalo ntate dumela khona tene ka go tsaya ona le motho every 3 months o dula hae ke dula haka o divorce ona mosadi ona ngwana 20 years o dula chita and then to bitswang yo wa sebetsa na ke sebetsa but a so ga ke go nketsetse because ke na le income ke sebetsa nna so ke tlamile le motho ke mo khotlele ke a botsa ke botsa le yona ntho yo after 3 months bala ka selemo jola ba se di ba ka ya lona Hello, artist le mokuti November. Yo, the 11 of anointing. And the other mokuti November upani haholo. Hey, mudumu sebedisa mokuti November ka se no fita papa mitla. Ya hai. Ha le bo mudumu ka taba eno. Ka nnete ya le bo. Ntse re utlwa ditaba tse ding tsa bohlokwa. Tse etsang hore re ikutlwe le matla o feta ka mehla ha re le wena te modimo haholo ka moruti no wena tla mphamisa wena stable ha re le bueng te modimo motle ha hlolo ke ditibia se ke next Dari mo rin November ke anonymous ka bona ka Bloemfontein phase 3 na I almost lose my life ka baka la motho a sena vision le nna still I'm not okay today, still recovering and kena le ngwana le yena. All right. Okay.
Wow, Prophet November, we love you so much. Among Aries. Nava Joey, Uguagana, Zilewaka, Unsile, no Sunday, are Oshapo, go Mokuku, Wahaye. Now we can showerin, Ariana, Hato Sapa, Feshe, and Kemorata, Alejualo. Atwa Malunding, 3 weeks. Arana Tavalepolo, Levadazaga, Orata, Fruita, Nyatsi, Hasha, Pijo. Kimonki Kabelesir. Yeah. Ke kopo araba mosadi askise mamelo bitsa mosadi ke kopo araba o se ana buileng ka hore mosadi monna o divorced and then so wa cheater so jwale yana tsantsa a moele ntho jwalo if a divorce ka bakala cheating ene le party ya divorce ya hae o lebeletse re wena o tlo ba bitire keng ke nyetlo metse gore ba bitire ka be special o wena ka bojwetsa batho ba nahana di divorce ona le ntho special ka bona most of us rata o tshotsholo no motho ke motho tse is a divorce there is nothing special because go thola gore ntho divorce ntse tlo yetsa wena ntho mo entseng affecting le divorce a ntse tlo yetsa le wena there is nothing special about batho ba divorce. The only thing is kabang special is when you kopana le motho ya lenneng ka di mistake tsa hae gore a se ka tlo di pheta no kgetloleng but ka bomadi ba ba se batho bohle ba lena There's a learned divorce, unlearned divorce we qetile ba sekang so you cannot be proud. Number 2 but basadi ba ratanang le banna ba divorceang o tlo thola gore this person una jola ka le wena a cheata ka wena and then ha ba fika stage sa divorce bana ba lwana and o thola gore le wena o party ya ntwa yeno le divorce yeno then ha sa jola le wena o so batla o metsa lenyoloi fela o nantsa a cheata mosadi wa hae ka wena Monki a re kopa karabo. Yo Monki a re mona ke ntse motho di showereng. Ke ka maraba ke etsa sense that is the problem ya o gore batla e be lenyoloi jwang o so batla e be lenyoloi ba to lebetse o na le leshano a thetsa mosadi wa a le ha a nyonyoba le wena a thetsa mosadi wa in front of you a bua le mosadi wa no ke magotsing ba ka mara a le ka tlong but skirile ke jole ha sa a jwala le wena jole so batla gore yena fetwe lenyoloi that is the problem and engwe gore we don't consider batho ba tlutswe ke bo batlwante And kwena mo ntse ka be le shana ke. o party ya leshano la hae ewe se we don't even consider batho ba tlutswe ke we don't consider and most of the time renka sena se ba se bua yo monna ka ene le ntho abuser baby la bana le ena English ba ratang ene le ntho narcissist monna ka ene le narcissist Le ntse le monate le. a ke tselo E ka re di tse di tse go tsanang restaurant e ngwe ba mo. le banna no bo sa ka ene le narcissist how routa la relationship ya ka ene le toxic kapa lenyalo la ka le toxic how routa na wa tsa lenyalo la ka ke tse lenyalo la ka le toxic outa but also mametse batho bana ba bang ke nana ba tshwana le nna re kene sekolo ka o fela ra fela mo ke feletseng because ha ba understand the toxic le narcissistic ba bua fela but ha re tla ntho nyana ya batho ba jolang ba ka re ka mamedi sometimes motho ena yo phelang le ena yo commitang ka yena if o sa tse borutliswe ke man ma tlwande the same thing o tlo thola tlo yetsa le wena ka potlo yetsa ho wena ya yetsang and then ha o ratana le motho a cheata mosadi wa ka wena ka pana cheata monna ka wena o bonana ha fihla wena o tlo ba le nyoloi le senyana go ba le senyana go tsa lona le batla ba be special ba fihla ho lona but ba ne ba ntse ba bua mashano and le wena o le teng ha ntse bua le shano but skile ke tsa tsilena ha se le wa o so batla mo ona le mo o se batla change if o ratane le motho motho a cheata ka wena o ntsa tlo yetsa ha monate jwang and o tla tlo yetsa bole because o ne o bolela gore ke se wa leng sona ntle la ba tla thua o tla thuswa ke ntate modimo ha re ka ntong Yena go tletseng. yena go tletse mokhukhung Ebile a re
a rena mo etseditse le license a re provision ya bofutsana ke mo file tšhelete ya license o e nwele le koloi tse 2 ke re ke thusane ke kopa ke mo jetse hore motho eno o rata eng o na le ntho e ratang ka motho eno ha rate motho ya dog ma di ntho e ratang o na le ntho e ratang bonke ka motho bulela maike engwe kapa ke tebesa bulelwa ke a tebesa bulelwa o na le ntho eo who got manyalo mona kapa the relationship kada go tedi re fall in love le dinto and most of the time la ka lo botsa o se le king ha rata because one I can understand u ka lela motho ya neng a sa batlo hlapa ya jileng tšhelete tsa di license ya sena maikarabelo go molle ya jileng dikoloi not unless hona le ntho yeo a neng a o taya ka yona ene ke a itsebang ka profit Dr. Noe re bula ka dithetsa bekeng e fetile wa bula teng re ke skatse ke mo re bula ka dithetsa ke eng ho na le batho ba kutu ntate ka di zepeng ka mo good and batho ba jwalo ka jwala le yena la o so sa matle ba di phafa ba o ipheta la so sa matle o so sa matle ka jwala le yena ha o nana phafa ha o nana phafa Dr. Noe o ka jwala le yena la o so sa matle la o so bona that is all na relationship tse fedileng mara di fele and e tshwere ke phafa yeno fela yo so one of the thing ka bo madimabe and batho bana ba in the virgin killer batho bana ba in the distraction in ba kotle hlakoreng leo that is why he ka ba tse di thola hore le rena ha ro botsa ma o tiseditseng ha ba tse ke yena tseng ke skatana mara o tsena ke itse gore le no la ke le ka go nagana gore o itse o tuo wa ikiseditse o ntirela gona le next mara o mathela eng ka mra hae it is because la o itse ha ke sa matla ha fitla are a lahlela thetsa ka hanong o kile utlwa ngwana la nna ha thetsa se yo ke ne ke sena o hana la dimbola o bona ngwana bina a robala sefubeng sa mme wa hae ka thetsa se sa mogorisi se sa tšhintšheng boemo mara se mo etsang gore a be comfortable go na le batho ba good ka tshebeletso tsa ka dikamoreng ka dizepe mo mamedi o tla o taya mara e tla ra o ditse le montšena bore mara ke a bona mona ga ona future ga ona direction mara ha e hlaisa ntho a e beya mona wa mo tshwarela sure that is so o na le di-relationship tse fedileng mare e ntse dreka ntse tswela pele la post tsa Facebook tsa le se fitileng ba re ba dule le wena fatshe ba o bontshe mabaka o utlwisise ga tsa tse di ke ba go khotlela o ye and one of the thing the batho ba bindang batho that is why ka la bohlano nna ke ruta gore batho ba improvise ditshebeletso tsa bona tsa ka dikamoreng that is why ke rutang ka le ke freedom ka 9 o'clock bosigo mamedi le shebelele ke freedom wa tsoa why because hona le banna kapa hona le basadi mo mamedi kapa hona le banna o lwantsha motho ya sa hloleng a batla nyatsi ya hae a sa e batla mare e mo tshwere ka sethetsa nyatsi ya ha e mo fa nthwane monnane le ha e nahana monnane o feila wena ha nahana man because o na le batho ba good mo mamedi ba good ha e nahana o feila le wena o fe a kampa feila wena ha nahana re setse ngwana that ke batla le bona ngwana nene ke a tseba a kampa feila wena a kampa skatla a kampa ska robala ka tsona gale ke di etsa ntse gore o robale nyatsing o ntse tseba re modimo ka mosadi wa ka ene ha ke batla mo feila mare ntho e nyatsing mone yo tlo itholang haleluya koro o kampa wa lo bua mashano o kampa wa lo etsa eng bang ntho e tholang so hona le batho ba good ka dintho tseno mo mamedi a ka ratang so that is why ke reng hona le batho ba o ka jolang le yena mare o thole gore mare ntho ena e tlo sebetsa mare ompa a wina ka ntho right dumelang sehloho sa lona so askis o sieno about kana ba mhlomo le yena o ithatela ntho eno ntateno wa batho because I don't understand motho ya sentse dikoloi tsa tse pedi hana nix ha ba tletsa nix mara o qetile bontso la for yena ha o swaka e be straight a ka ba o botse ba lona o ya kae o lela ntho fela
o lela burevors Yo. lela vors o di phatsa bolomane ba re o di phatsa monna yo dumelang sehloho sa lona amen win ke leboga thuto ya lena ke na le lona ka mona ka Silver City e mongare hello guys ntse ke le mametse ke mambulela zoko e mongare jo moruti ke anonymous ka mona ka Virginia nna ke na le partner e o re nang le vision e one le yena problem e ke hore he's a married man ke bona fela bothata ha re tle monki Molweni molona phoshela msasi molo. Hello. Mfundisi. No Debza apho. Yo, yazi mfundisi thatha inyani. Yo. Hey. Hafa. You. Hayi ndiyazi thatha uyile nto uthatha ngayo ndiyazi kahle. Ndiyazi lapha kum. Hey. Phafa. Dumela tebole ntate Nobeng wa hiwa nnete nnete ya lolatjhe ke tswile matsoho yo ntate November ntse ke reditse kgosi empusa ke nana gore ke tshwanetse ke khantlele go tleliniking ko nnang ko teng kwa ke le go bona ke itumeletse leoko la Vandag ebile ke itumetse thata ya ke tswana tseo doctor re tswa jwang o kopane le motho enwana jwale ene o stand wa bona hore nna e khona ke kgathetse ke fata jalo ka koloi e ka hare o seretse e ntse thella fela ha kore ha ona le motho a re ngwa mphusha ke e pele ke tswa jwang ke frustrated what's about as a person when something o choose ke kopa ke bue guys ke kopa lo jetsa lo jang ke gas I don't condone even I don't grow that wa bona today ka morore ke tsebe ke ketse mohlala pele hana ke nyetse ne re lwana le my ex-wife re lwana o tloa ka 9 no ka 9 ka pa ka past 8 o fihlela ho sa no seng ka bo 4 Sure. and ha re qeta o lwana ka 4 ha re a qeta it's just that re sia mohatla go khwiti re khathetse ke e wena ba tla kutlwa ka wena kana lo wena di hele e lo wena a tsomo wena di hele ya robala ne re kwatela na busu ka ofeng and then but ntwa tseno di entse re ke dule freedom square for dilemo 22 years di ntwa tseno kara mkhwene ke ile 7 room and I keep blaming Mr. Lena because both of us we really allow dintwa o emisa bophelo ba rona now until ke etsa qeto because kana go ntse re lwana already ne se ke ngotse dintho tse 5 ke ne ngotse ke di beile ka morale mati hore ke batla ba le koloi ke batla le dikoloi ke batla ba le tšhelete ke batla ke ne ke di ngotse ke di beile ka morale mati so I had the vision so I had to choose a vision divorce I had to choose the vision between vision killer le vision between a vision killer le vision I had to choose the vision because ke di bona kitsena I can sing wa bona until because sometimes re rata ka kelello re rata ka kelello re dumela dikelello tsa rona di re kwale di ska tsa hlola di na gore tebo you have a vision there's a vision me so lanka untsole o tawe ke lerato now that is the problem today I had to make a decision and when the king gets a decision ne ga tlhabe dia ke divorce batho ba ntse ke ba ratana hona le batho ke ba kweletse ntse ke ba rata letsatsing le if nga ba honest hona le di exes tsa ka tseng ka di rata tse ke ntseng ke di rata but the problem I had to choose the vision because you know the sad part was kai mona teng ke kopa o bua le bontate
when o dumela mosadi kapa girlfriend e o senyetse nako, you need to check the kind of a wife e o senyetsa nako kapa a kind of a girlfriend e o senyetsa nako, because basadi ba na le advantage ya gore bophelo ba ka tšhentšha le go sane o seng yo ha wena ba hao bophelo bo tshwantse bo tšhentše ka o sebetsa ka thata hao. Basadi re bophelo ba bona bo tšhentše ha o hloka le ba sebetse ka thata. That is why hona jole ke dula ke le one mo ke dulang teng Bayswater ke na le dikoloi ke na le eng mosadi nka motho la kgathalo na le koloi o na le tšhelete ka pejwa bophelo ba ka tšhentša go sana a ka ba le ntlo ka ba le dikoloi go sana. But nna if ke futsaneile ha hona mosadi ka mphuta le bofutsana ba ka etsa. That is why re emetseleng re haika ha hona mosadi a emisang koloi ya ba o laisha o le monna. But runa re gona o break o lo jeka ka Mercedes Benz o moholo o tlo laisha motho a emeng ka thokotsela ha o qetile bo mo free ha le utlwana bo qeteletse so monyetsi because basadi advantage ya bona ngata. So we need to check the virgin killer batho bana ba bulaya le ba cause distractions tsa rona bona bana le monyetlo mkae o compete le mothana le monyetlo tshosang go feta. Wow. You allow that person to waste your time. Ha qetile yena na le chance ya go tšhentša go sana. Yo. Ai bon ka leng kuka. Yo. Aleng kuka. Monke ke na wa araba ya no mo araba. Ke na wa araba are onko sindi ya bulela. Nyane emsula phafa ya hae ya tswepela. Akia. Wa famba mo yini but ke sharp. Aha. Ke botse monyako wa ka morao. Are ke kopa le mpatse mo gotsi. Wa ke tshilo tsona ka rona le ntho e ratang. Ke yona eo. So those are the things that senyetsa matho nna go di relationship. Gore basadi dog yena aka bophelo ba ka tšhentša go sana. Tebo. Aka bua ka ho sane. Ha tswa ka ekena. Aka bophelo ba ka tšhentša go sana. Aka kopana le monna na le tšhelete. No. Ha qetile bophelo ba bo tšhentša. When you need to work hard. So that is why I had to. Now I'm very, very much careful. And believe me, when you go mona think you're mona to go sing nako kapa ke kopana le virgin killer ke bina pina ya joy celebration baleka nkampala nroka setšhaba sa South Africa ya ra ke tsebe ntho e ke batlang ke join ke confused. And let's see runa bo November ha rena le di resources tse re ke ra di sebedisang to improve our life. Re thuswa ke grace ya ntate Modimo. So I cannot waste my time jela ka re ke na le di resources. I don't I can root I get the qualification. So I cannot waste my time ka motho e ke tseba gore ho sane yena ka naka kopana le yena a le monate. And bohloko gore ka bo madimabe mosadi wa hao kapa girlfriend ya mohlang o le mofutsana o go bitsa sose ha qoqa le batho yena bophelo bo modumetsa re jo so seo ha o ka se bona seang o butwa ka mo bona o ka mo utlwela botlhoko. Now banna ba bangata today ba bolaile ba dumetse o tlisa di virgin killer maphelong a bona. The same way le basadi o na le basadi today ba dumeletseng go tlisa di virgin killer o thola re monena ke virgin killer ebile ha ona le motho wa di virgin killer di jwa ha dina le mohladi ba tla go tseba re ho etsalang ka ntho e e iphusha ai rengo ka dikamele tsa wa batho ha ba tlo tseba go etsalang ka dikamele tsa ha ona le mohlang ebile ha ona le stress o kwatela tabe eno ya stress rona ha o ka ba le stress ke le teng I don't understand ke teng mosolelang but I understand and ha ba tlo ba party ya ntho eo yetsa that is rena le batho bao rena le banna ba mosadi ha tsebe le reng tate yona o etsalang ka phela ha tsebe le di stress tsa business ya kapa tsa kereke kapa tsa kapa tsa mosebetsi rena le basadi ba jwalo hape ba se interested di kameleng tsa ntate yena rena le banna ba se interested ha tsebe re etsalang ka business ya mosadi wa ha tsebe re etsalang ha tsebe nix. They are not abakhatal because the virgin killer ha se batho ba batlang ba part ya virgin ha ba batlo ba part ya progress ba futsana batho ba nang le kelela bo futsana ha ba batlo ba part ya ntho e tlisang progress ka pa success maphelong a bona. Yeah. Ke utlwile bohloko fela go ka lebaka la nako doko wa bona re ntse re le gona mono o bua ka division kile ne ka re o ka bo fumane nako ya o bua ka go save
ntho no bua ka ena ya o seva mosadi a seva ba tsena re tla itshwara be ke tla ya tsa tsere because ke tse ding tsa dintho tse o bontate ba hloba tlamele ba itlhokomele hona le basadi ba leng division killer ba sa batleng o seva una ntse tsantse re tlo bua ka yona ti bobekeng e tlang because how save fela purpose yeah wa bona ntho tlo re sukudisang haholo ene bontate ba sena maikarabelo ba re senyetsa basadi yo hey Dr. Nuveko iphete bontate ba sena maikarabelo ba re senyetsa basadi ba ba sentse because today basadi o tla ba dutse le ntate na sena maikarabelo ya dutse WhatsApp for the whole day ya tla ba ntse re hi baby how was your day fandaga ke nena ke a tswa ke a toilet baby ke peta o tswa ka toilet lo ana di responsibility ana VJ now ntwana le yona fela ke mosadi no ha ka girlfriend ena hai so who is who dilana le girlfriend ena lo communicator the whole day hi baby ke a toilet ke tsile toilet no ke lo reka le bisi no baby ke tsile ke gotla lo reka le bisi o mo tloetsa ntho now one mosadi a jona fihla ho wena o le busy who expect that you must do the same thing because batho haba ntho basadi ba sa understanding le bana ba sa understanding gore ha re tshwane re le bana hona le batho bao virgin is a priority hona le bana le nako matso hona le bana le nako mo mamedi ka o jetsa la a tswa toilet ka o jetsa o qeta o sebetsa toilet paper we rotse ha kae but batho ba busy o ka se ba thole mo mamedi ya matla motho ya busy yana le vision yana le plan ya pushang bophelo ya communicator yana le nako ya communication bo hi baby ke a toilet no hi baby ke khutli hi baby ke tlo etsa di rolo tse tharo ro ha ke ne ke phubula ke qeta ntsa batimon ke phumutse ka di rolo tse 4 hi no so but bontate bana ba re senyetsa batho bontate bana ba sena virgin now basadi bana ba fihla ba batla go tshwana le ba batla yona ntho ba batla the same attention same whatever ke bona bothata bo re nang le bona mo mamedi ka ratang checka hore o kopane le mang o tswa kae o batla o ya kae ka bophelo because hona le batho bao mosebetsi wa bona le ke ruta ka ntho metsatsing lena ke rona le batho ba qalang ba felle qalong sure ba felle qalong that is why rena le batho ba 50 years ha e sala itulela ha bona bila ana stress le ha o ka monyala le ho sana le qabela tla o jetsa re nna ke mang ke khutlela hae because of stress na le bontate ba jwa ebile ba extend the back room ka kampa etsa back room go ro blela hore ha ona mo ke tlo ya nna ska ba na hore hona le mo ke tlo ya teng ka bophelo a kampa a extend the back room ya bona hantle ka mang ka morao na le batho ba jwa because there are some people they don't have a vision and once you go kopana le motho a senang vision wa se kae o bothateng le batho ba sa tshabeng bofutsana o bothateng batho ba sa tshabeng bofutsana ba dangerous anything e ka ba khutlisetsa bofutsaneng ba khutlela easy bofutsana ke bona I don't care kana ra tswa kana ra itlwela I've got nothing to lose but until today what I get ke bitsa basadi ba bang ke re njetse wa sebetsa ba bang ba ra ke sebetsa ke re batla la mosebetsi ke batla hore ha ke sebetsa ke khona mosebetsi go o mthusa o mphilisa ditoro tsa ka le ke batla mosebetsi ke khona go ya le koloi ke be le ntwa ka eng ke re do you know that ntho no ka ithola motho le monneng ntho tse di lorang ona le banna ba palang role ya mosebetsi wena na le monneng o tshwana la go sebetsa Eskom to have that man tshwana la go sebetsa Eskom o tshwana la le Eskom kapo le kae kapo le government bile ba tshwarata government tshwana la go sebeletsa naspa ba ya to shebile di benefit because you shebile di benefit o ka di fumana to that man but the problem sileke o bile ntho very powerful ke batla go kwala ka yona sileke re somebody na bua le yena a re sileke lona basadi le na le kelello le itse ba ntho le batla bile le na le yona ka ra kelello ma le sukudiswa ke packaging ya teng because ntho e batla o bile o na le o batla e tle ka package e itseng mohlala o batla go sebetsa gore be di dikolowetseng just because toro ya hao success ya e mosebetsing le handa te modimo o fa monna a ntse nga tshwana le mosebetsi wane a ntse nga na le dintho tsotlhe tse o tlo di thola mosebetsing just because
ntho e batlang e tla ka e package ka package enngwe. That is why re bang le bothata. That is why batho ba bang confused. Because all of us, ha ona motho ya reng yana batla go jwalla lerato fela. Ha ona motho ya jwalla lerato, ha ona motho ya nyallang lerato, ha re philele lerato, ha re philele sex mo mamedi. Re di batla kaofela le nna ke a di thabela ntho tse jwalo. Mamedi. Hallelujah. Amen. Thabela mo mamedi. Amen. But I don't live for How philele tsona. I get philele tsona. There's life beside ntho. So we need to be careful. And mamedi ga rata ha re le maphelo a batho guys. A re tsebe re tloetsa maphelo a batho. Sure. How kwala ke ene mo ngare go moruti ke robetse ke le mo e sala motho a mosebetseng ka 6 in the morning. O bona la fitile ka scoff. Mo fitile mo batho ba tshwantse ba mo tshintsa ba batho. Tsidise ngwana ro bala mo le felo pete le bosigo. Se le bosigo se le hotel. Ke go bona. No more tsa. Amen. No more tsa ka mamedi 073. Dina le ntho o tiking WhatsApp 073 202 9079. Ke repeat 073 202 9079. If ono ka ba le lihlo la o bona ntoro tsa hao or di tshwere ke mang ene tla ra o fihla bophelo ba motho eno o ntlo tseba hore this person modimo file yana to fulfill your dream. O ne ke kwa lwana le yana, o ne ke kwa computer le yana, o ne ke kwa ba le pride for motho eo a ntseng a bapala role ya o change bophelo ba hao. Ke di pheta hape 073 202 9079. Mo mamedi ka sonta se seng le se seng ke phase 6 ha o ya kerekeng ya ka o kalama taxi e tseleng o kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 o bo re fela ke ya kerekeng ya Pastor November shopong ya Malitlhabela kapa tenteng ha o ka re ke shopong kerekeng ya Pastor November shopong ya Malitlhabela tlhabela kapa tenteng e tshweu e tseleng wena mamedi kereke ya rona la o ka botsa batho ba di taxi ba itse ba ka koloi o driver ka e ka ro ya Grootflei o fita Limomolo ka lefteng o fite mo Creek ba bitsa le safe mo mamedi kapa ba bitsa highway ka lefteng o tsamaya straight o sheba ka lefteng o tla kopana le kereke ya rona e tseleng ya bona hala ke a kena ka sonta se seng le se seng ka 10 o'clock mamedi wa ka rata batho bohle ba batlang ho sebeletsa le nna tlohong ho tlo ba monate re kopane mo mamedi wa ka ratang ka nnete nna ke a le kopa be careful le lona bana le pride le o ikgantsha le galla go tlala morao o shebe ska ba spirit sa poverty ke sona se o bitsetsang gore go tlele morao sona to ska ba value ntongwe because poverty e etsa ntongwe le ngwe molemo ska ba e value because poverty ha ena dintho tse ntle ebile poverty a re ratele dintho tse ntle ke qetile bye Doctor pelo tsamaya pase kae ke nanne o tsamaile le wena o rapture entente na krene ha ke hlaka ntle ke nana le tsamaile le nna le ke tswe ene o tsena nna ntho ena rapture ntate ile etse ke rapture ka rapture ndimaka yona ntho o tswe ile etse ke tshise bodi ono roko tsaka nna e sa lo bapala ka nna ba profeta sa ba bapala ka nna ile ba bapala hona ba ile ba ru Jesu yaza 3 days ka tshisa di ono roko tsaka tsa shuya ka la bohlano le mabulumara aka ba ru Jesu yaza Jesu itse o yaza 3 days ka tshisa ka speed ka re itlohle ke di tshise o Jesu ka ska tlo nthola ke tentse di makeup le mabulumara ka di tshisa jwale le fitile nako eo ke bile ke itshwala wa ine ke di tshisa because ka la bohlano ka 9 o'clock o bosiu mamedi le ska la fetwa ke ne ke tila la mabulumara ke o thu Jesu yes so Jesu haza jwale ho tile ke rapture jwale ha isa le ke hle ka ntle ke hlodisa ke re modimo ba khotsi ba ka ba ska mpa ba ntse o tswe ke la batho ba rata bo power bo manker ba ska mpa ka re ha ke hlaka ntle le ha ba sa le yo ke nna fela thank you Ezekiah Papa man are you good now guys tebo dumisa ba mamedi ba dumelang batho ba ka tiba na TikTok dumelang Facebook dumelang yes no re ntse re utlwa mollo fela do kwa ntsa o gwa mona ya lebo ka tshetso ya lona ke shebile Facebook nya ka batho ba re ba mamela ka nnete ya lebo ka tshetso ya lona
re le bua di thusala le bue le lona le thusala man le ska la fela o batho ba llang ba sa le gutle le tlo le bore man re bile shapo kapa ha le sko o nyetse Tebo o nyetse ke bona se le high Tebo a o nyetse bona ntho TikTok high tabs a o nyetse ne ba ke ngilile yo lo bua o nyetse a Tebo o nyetse si di yo lo bua Tebo o nyetse o na le mosadi a motle nga ke nna fela Tebo o si di nyetse yo lo bua no bona ke bo high tabs a Tebo o nyetse o ka Rosary o batla polygamy Tebo o nyetse mosadi a kgoko mosadi wa Tebo o tsamaya ka botlo ka molomo wa botlo utlwa mara Tebo ke type fire bona Tebo o cute jwang access ke thotse bona ke shebi Fire! bona fire yo e bile ba mphale mabitso ai o fuwe lebitso le fe hi baby jo bona ke kopa montsha ke kopa lo nhlahisa ke lo ha lo nhlahisa doko mara lona le a hloleha wa tse ha le sa mpona nono ha le sa mpona ha lo nhlahisa doko ha le sa mpona nna se re bona Tebo nna ke rata ba jwale di nna ke rata monna yelo bona Pretoria ba re o le mtshwatla ba re ke mtshwatla ke mtshwatla ke Pretoria ntho eno hle tlamele re tle Pretoria bona high tabs a lona TikTok you are TikToking me guys ke la khalme I rebuke the spirit Lydia Tebo mohaung Lydia Tebo ya no lo but doko bua le tala unfortunately yo ya hlaisa na kontak hlaisa re ya shaba munwane ba re o ma ga se ne utlwa o man TikTok ana TikTok akina yona ke tlo etsa doko tlo nketsetsa account ana TikTok ana le Facebook ana TikTok ana Facebook hale ke ba tlo etsa TikTok ring ha se nix bona I can introduce you with confidence hi dok kuba kwala show akilo ya ka mo yo ha le khop